91 92 ngaboshwa Ubushulana nje. ukwazi first crush yami uphakamela lentwana yakhe ihlapha umapilisi umntana kanti wami so ngathi libeli isifuna kumapilisi angazi ke ukuthi bafasiselana ngani ihlapha umapilisi and imhlapha kanje ngibhekile ukujika kwami nje kuyovela ukaphi into kusuka kudala like isiko kimi understand jika kwami indoda wenzayo naye ubathi ukuthi ufuna ukuthini wena mara usho ngesizulu ubatla ring ngifuna ukuthi indoda ngibuza ukuthi umenzani sister umntana sedladleni phela lo mhlapha kanje angiphushe ngesikhwameni khiphi khona ukubuya kwami angisabuzanga umhlaba lapho balekele endlini ntambama bafike labo baba bangithathe ipolice station by that time bese singale kwiGolden Highway la kulendlule ngathi plot inyana la sokukamkhabela khona bangivalele la angihleli anyanga nasi court maybe ngihleli ma 2 days 3 days fika abazali bangithathe ngibuyele ekhaya ukuchifta kwami chicken farm boma liboma 94 before kuvutwa ya ngithingi makuphela u93 siya ku94 ukuchifta kwami ne-remove yami la ngiyakuphika Olga ogeleza ka Olga sikane sokunesikole esivuliwe ka Olga e1 la bokwamabhasi abola amabhasi lawa ahlanganiswa ilento le engathi Costina nyana kanje ya okunamabhasi lapha bokwamaklasi wethu lawo mabhasi lawo ke mangizoboshwa kwesi294 bese ngifunda la bese ngenza uma standard 4 bungakaba kuma grade ku standard 4 straight standard 4 mangizoboshwa kwesi2 ngiboshiswa for him igane ka Hotman Lam umawala bekangasebenzi uHotman Lam umuntu ogangayo like bokuthi thingibeke nje simple bokuthi kune game lama dice la Johannesburg orata ama dice ngiyawadlala la game la kaJuri lama dice ngiyafika fela hayi inyu hayi ubali imali khona lapha endlini ningakhulu setting ayo bayidla bayicede umnyongo wana rituja wabona risukarija shukuthi uzongidla azadle nabantwana basedladleni angakangidli azadle nabantwana basedladleni shukuthi akakangidli angijike ngempeke uthini manje danya kutshela yini ufuna ilazi ngijwayela wona uthi ubani yakujwayela vele like istafa uthubani yakujwayela khipha le chest yakhe into hayi wozana lo kapi yakho abayazi vele ikona ihlazi khona donsa umlilo uthakadi toy ngisho pa ay bahla babaleka amajita la ngivaye ngendlini mangifika endlini ingqondo yabo ye sozibangile hayi marafo mani ikana kuseyami kamawa mina mabafika vele but like abazobona incosi esigela ngiploma hayi man hayi abantu laba kumila ngibangitholela endlini bese ngisebenzise 1 round angikwazi nokukhipha igazini eganini the ngakhona ngifuna ukubona ukuthi amabullet asela engaka angikwazi ukubona ukuthi engaka amabullet ngoba angeke ngipress V ngizolibele ngispend ama rounds kanti lama rounds yokumela ngisurvive mangabe kuyaliwa angiplo mara mama gogo yabona bongani yini amagogo akunanex jike gate ngiyabuya phakathi angihlaliseki kusho ukuthi mangila endlini nje kwaduma imoto estradini sengijampile ngayi ngilunguzile ngibuyile endlini duma imoto ngisegeyitini ayi ngicina ngiyaphuma fuck ngiyaphuma uphume nyekwenye abajukhulu sibiza uScope eScope ogawama nejo sengibangisa umsindo kwenzakalani
No kawo. Naku sengidubulele. Wenzeni siphi isibhamu sakhona? Nasi. Hey, serious usiphethe rithi. Indoda abheka ke. Bloma yendlini. Ungivalela kubo sibali uyongiscoutela icoast edladlini. Uyabuya. Engifike ngazibuzisa wena kini. Bathi abazi ukuthi uyephi. No akunamuntu esekafila azongifuna la Jardine naye so far abangitshelanga. No utsikopo senza kanjani athi hayi ntambama mfana siyabangena. Letha la lekani. Ngifuna ukubona ukuthi ama rounds ayingaki. Ngithi ya. La ngisemuntu no right bamba. Aski I'll keep it simple yazi. Endo tusagcwele. Buyisela iskopa check hey. Makhanda ndoda yini khona la yini athi indoda ithi amalami esibaleli clinical izinto ungangitsheli ngalento. Alright bro. Manje ke ngitshela ukhiphe kanjani? Pressure yi yaziphumela. Alright mkhosi sharp. Before late. Angazi na uthi ubani kanjani uskopa. Beze bamba ngenyawo from edladlini labo khada bayithu bafika ngithatha kamnandi. Funa umawalo balekile ePinville. Angifuni la Pinville abamtholi. Maye mina ngivalelo. Ngiplomile man. Boma 3 months 4 months elihofu la juvenile. 3 months 4 months ngisele ihofu. Ngipeyilwe ngathi nge500 rand if I'm not mistaken 500 bail ngipeyile ngibuye.